ورځنۍ انګلیسي جملې I want to eat something. غواړم لږ څه وخورم. How does a burger sound? یو برګر به خوند درکړي یا برګر څنګه دی؟ How does a burger sound? یو برګر به خوند درکړي یا برګر څنګه دی؟ I want to eat something. How does a burger sound? I'm almost finished with the difficult job. تقریبا ما د سخته وظیفه بشپړه کړه. I'm almost finished with the difficult job. ما تقریبا د سخته وظیفه بشپړه کړه. Keep it up. دوام ورکړه. I'm almost finished with the difficult job. Keep it up. Have you seen this movie? Have you seen this movie? آیا دا فلم دی لیدلی؟ یا آیا دا فلم دی کتلی؟ Yes, it was great. هو، زبردست و یا ډیر ښه و. Have you seen this movie? Yes, it was great. هو، زبردست و. Do you have a bad allergies? Do you have bad allergies? آیا تاسو بد الرژي لرئ؟ آیا تاسو بد الرژي لرئ؟ In the fall په ژمي کې my allergies are bad. په ژمي کې زما ټول الرژي بد دي. In the fall my allergies are bad. You must study hard. تاسو باید سخته مطالعه وکړئ. You must study hard. تاسو باید سخته مطالعه وکړئ. I know this test will be very difficult. زه پوهیږم. I know this test will be very difficult. زه پوهیږم چې دا ازموینه به ډیره سخته وي یا دا ټیسټ به ډیر سخت وي. I know this test will be very difficult. You must study hard. I can't lift my right arm. I can't lift my right arm. زه خپل ښی لاس نشم اوچتولی. Do you want to go to the hospital? آیا غواړې چې روغتون ته ولاړ شې؟ I can't lift my right arm. Do you want to go to the hospital? I want a refund. I want a refund. زه پیسې واپس غواړم یا ریفند غواړم. ریفند واپس ته وایي. I want a refund. زه پیسې واپس غواړم یا دا واپس غواړم. Do you have a receipt? آیا تاسو یې رسید لرئ؟ Do you have a receipt? آیا تاسو یې رسید لرئ؟ His English is quite good. د هغه انګلیسي ډیره ښه ده. His English is quite good. د هغه انګلیسي ډیره ښه ده. He speaks better than me. هغه له ما ښې خبرې کوي. His English quite good. He speaks better than me. What are these? دا څه شی دی؟ Those are books. هغه کتابونه دي. Those are books. How is grandmother doing? انا یا نیا څنګه ده؟ Pretty good. ډیره ښه ده. How is grandmother doing? Pretty good. دا و د نن ورځې ډیلی انګلیش کنورسیشنل سنټنسز.